Tižnjovnik piše o državnih miroh za zvekšanje natalitetu u Serbiji i Shatski odboru za obrazovanje NS Rusnacoh, a rubrika Našo mesta o Shatski o ruskej matki i obljivački u Kocure i Đurđove. Duhovni život zaznačili jak našo parohiji po julijanskim kalendare preslaveli Veljku noc, a ekonomija u tim čišlje piše o podnjimateljovi iz Kocura Sinišovi Malijovi i o familiji Hrubenjovih z ruskog kerestura, która še za njima s kvecarstvom. Kultura i prosvita ponuka rozhvarku s ruskim podobovim umetnikom Vladom Njaradijom z Verbasu, zvidzo z veljkonocnoho koncertu kud Taras Ševčenko u Đurđove i zvidzo s Hatski o Doma kulturi u ruskim keresture. Mozaik predstavlja mladu špivačku Ivanu Čordaš z Novoho Sadu, a rubrika Ljudze roki život, familiju i našljednjikoh Petra Rizniča Djadji, Teodora Paljenkaša z ruskog kerestura i Joakima Molnara z Đurđova. Rubrika Sport medzi inšim dava rezultati naših fotbalskih klubov u svojih peršenstvenih ligoh, a tu i vistki iz rukometu i boksu.